You know, like, it is what it is. It is what it is. It is what it is. It is what it is, though. It is what it is. Let the games begin. Yes! Mae fe nôl Love Island. Falle bod chi wedi sylweddoli bod bachgen rili olygus ar ddechrau Love Island yn y rhywbryd adfod. Ond dyna ddig amdano fi. Mae hwn amdano'r Love Island. Blwyddyn ma, mae fi wedi syngbo bach yn shit. Lucy, a'r gair newydd mae wedi dechrau defnyddio. Bev? Bev. Bev? Bev! Paid trio wneud i'r gair yma ddigwydd. Wel, mae rhaid i ni ddechrau siarad amdano'r love triangle. Joe, Lucy a Tommy Fury. Joe, stedda lawr and chill the fuck out. Joe yn dechrau mynd really possessive ar y dydd cynta. It's been a day! Like's like, you know, like, no, it's fine, it is what it is. Ond Rihanna Lucy, fi ddim yn gwybod pwy ddim yn ei ddewis. Fi jyst yn meddwl bod, like, mae gyda ni connection more fa. Ti fel blodyn sy'n... Fi can gwneud sandwiches I ti, pob bore. A fi'n really dwlu arno ti, a fi'n credu bod gwallt ti'n edrych fel Rapunzel. And obviously, so many, you know, I'm not going to climb up your hair, but... Achos fi'n gallu neud ti'n really hapus fi'n afo I ti. Trust fi. Yeah, just trust fi, yeah? For you, tuna, ti yw'r mayonnaise. It just works, come on. Don't it's me! Curtis a Amy, fi'n credu y ddau na yw'n hoff contestants thus far. Hello, fe enw yw Curtis, a dwi really wedi cael connection da gyda a very lovely lady. Well, sorry really, beth ti bod gyda dawnsio o'r blaen, ond ti'n fe, he's really lovely. Dwi'n edrych a gwenu tipyn bach fel Wallace a Gromit. Mae gyda ni Rhyd Daned, a really lovely young lady. Honestly, fi wedi teithio'r byd fel air hostess, a fi byth di cwrdd â unrhyw fel Curtis o blaen. Mae'n lovely young lady. A mae Curtis, Drian, yn agni iawn ti bawb. Can I have a chat? 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 A mae'n recoupling di bod yn dos e. Pa mor hilarious oedd e. Anton yn credu oedd Anna mynd I dewis e, nath I dewis Sharif. Okay, so... Boi fi mynd I partnerio lan gyda, mae da fe corff amazing, all-round, lovely guy. Y person rwy'n mynd I ddewis yw Sharif. O, a Callum yn cynrychioli Cymru. Cymru! Oh. So mae Island yn newydd I dod mewn, Molly May. Well, mae'n ffansio pawb ydw I. Yr enwch. No, honestly, he is my type because he's so tall. Fuck off, babe. Tommy Fury. Mae rhaid I ti gwybod sydd I wneud omlet go iawn. Is ti ysgol? Oedd hyd yn oed ddim yn gwybod sydd I wneud te peppermint. How you just pop a bag in it, pop a bit of water, Bob's your uncle, Fanny's your aunt. Anton. Sneb yn neud I fi cringe o mwy na Anton. I go from ghetto to ghetto. Ghetto's great body. Ugh! Ti'n edrych fel waxwork. A fit one, like, but, you know. Pwy yw eich hoff cwpl? Pwy yw eich hoff islander? Rowch eich comments yn y sylwadau isod. It is what it is.